ibihe byiza kuri wowe wabashije gukora subscribe kuri Sano Empire naho utari wabasha kubikora ariko ukaba ugiye kubikora nawe bikugendekere gutyo ni iby'agaciro gakomeye cyane ko barasize support yawe subscribe kuri Sano Empire. Abasanzwe bamenyere Sano Empire murabizi yuko tubageza mu makuru atandukanye haba mu buzima busanzwe muri politike muri showbiz ndetse n'ahandi henshi hagiye hatandukanye. Ni kuri no munsi rero twanyarukiye mu gisata kijyanye n'ubuzima tukabazanira itangazo rimaze gushyirwa hanze na Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima hano mu Rwanda RBC. Iri tangazo rikaba ryashyizweho umukono ndetse na Minisitiri ushinzwe iby'ubuzima. Iri tangazo rikaba riri kugaruka ku mabwiriza yashyizweho kuri uno munsi ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10/2024. Murabizi yuko mu Rwanda dufite ikibazo cy'icyorezo kimaze kuvugisha abantu benshi ndetse kimaze gutwara ubuzima bw'abantu batari bake muri kino gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bakaba bari mu bitaro bakomerejwe. Akaba ariyo mpamvu rero hasohotse amabwiriza yo kugira ngo tubashe kuba twasohoka muri kino kibazo twahuye nacyo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyo byose nibyo tugiye kuba twagarukaho rero. Icyo nagusaba wowe utari wabasha gukora subscribe, ukora subscribe ukande no kuri iyo nzogera notification kugira ngo tuzajye duhora twibanira mu nkuru zigiye zitandukanye kuri Sano Empire igende kugezaho umunsi ku munsi. Ibwiriza rya mbere nuko Minisiteri ishinzwe iby'ubuzima yavuze yuko imirimo isanzwe ya buri munyarwanda uwo ari we wese iri bukomeze mu buryo busanzwe, naho ibindi byose bigiye gukurikizwaho nuko buri muturage agomba kugira isuku mu byo akora ibyo ari byo byose agakaraba intoki. Ibwiriza rya kabiri nuko buri muntu uwo ari we wese agomba kwita ku kijyanye no kugabanya ingendo zitari ngombwa. Iri bwiriza rya gatatu ryagarutsweho nuko buri bitaro gusura mu bitaro byahise bihagarara mu gihe cy'iminsi 14. Ibwiriza rya gatatu nuko buri murwayi mu bitaro agomba kugira umurwaza umwe ndetse ushobora kuba yanasimburwa. Ibwiriza rya kane nuko imihango yo gusezera ku muntu watwawe ubuzima n'iki cyorezo agomba kuba imihango yose igomba kubera kwa muganga, itazongera kubera mu ngo z'uwaburiweho ubuzima n'iki cyorezo, ahubwo byose bigomba kuzajya bibera mu bitaro. Ibwiriza rya kane ni iryo kwirinda gukoranaho ku muntu ushobora kuba wahuye na kino cyorezo. Ibindi by'abantu bakomeje kugenda bavuga yuko rwose ngo guma mu rugo yaba igiye gusubiraho, ibyo ntabwo ariko biri, ahubwo nuko icyo bari gushishikariza abantu ari ukugira isuku.